වගේම සවුල් නර්තන. සවුල. පෙරහැර මංගල්‍යයක් තුළ සවුල් නර්තනයේ යෙදීම එක්තරා විදිහට දෙනවා වන්නම් මාස්ටර් කරගෙන පිළිතුරු දෙන්න පුළුවන් පෙරහැර මංගල්‍යයක් තිබුණා. ඒක තමයි අපි දන්නා සවුල දැඩිමුණ්ඩ දෙවියන්ගේ රසෝ විදිහට අපි හඳුනගන්නවා. ඒකට මේ දේවාල සංස්කෘතියක් තමයි මේ පෙරහැර මංගල්‍යයේ තුළ අපි සත්‍යයෙන් හඳුනගන්නවා. ඒ නිසා මේ සත්‍යයෙන් තුළ මේ දේවාල සංස්කෘතිය වගේ කොහොමද ඉන්දියානු සම්ප්‍රදාය එතන දෙවියන්ගේ මුලින්ම අපි පෙරහැර මංගල්‍යයේ තුළ ගන්න විශේෂ කාරණාවක් වඩා මේ ආත්මමත්ය පෙරහැරේ सामूहिक नर्तनांग पिरियड करने कावड़ी नर्तन समबल नर्तन अपने आदरगट्ट පුළුවන් සමලවෙනවා මේ සමබරතාවය පවත්වාගෙන නිසා නර්තනයේදී උසමත සමබරව මේ සිදු කරන අපූර්ව නර්තනය පෙරහැරට එක්තරන්නේ පුදුමාකාරව කියන කොටියක් ඒ සියල්ලටම වඩා සංස්කෘතිය තුළ තිබෙන එකතු කරන කාරණා පාඩම් වෙනවා මේ අපි කතා කරන සාම්ප්‍රදායික පුරනර්තනයක් නෝන මේ කාවඩි නර්තනයන්ගේ පරම පුරනර්තනයක් දෙවි උත්සාහය සාම්ප්‍රදායික කාන්තාව කියනකම් දෙවියන්ගේ දෙවියන්ට වඩා උදාව ඉක්මනින් පොඩි හසුරුවන්නේ මේ රාජ බාහිරාගේ වස්ත්‍රදාන වල අපේ ඉන්ටර්වලයක් තමයි පුරනර්තනය මේ ටෙලිවිෂන් මේ लाल वेगे अधिकमे सुपर हजामवद नर्तनांग पवड मे पट्टिबिडो कावड़ी नर्तन इसमें कावड़ी नर्तनांग देख कपड़गम देवालय गुरुकुलगळल्लि कपड़गम देवविहारकुल उदयम देव भक्तिय अधिकरण सदा सिद्धकरण नर्तन विज्ञान पिरियड कावड़ी नर्तने सा 12 वर्ष विशेष मगिलाकेनो ये परवसिन अल्बम वगैरह तमिल योगियगे अपूर्वत विराट गतकरන්නේ පුදුමාකාර වෙනස්කම් සහිත අමරත්‍ය ඒ සමගම අර පෙරහැරේ ගොඩි සාම්ප්‍රදායිකත්වයෙන් ඔප්පඩිය බටහිර සූර්යයේ වගේම නූතන භාෂකරණ රංග වාන්ද දෙදාගන්නේ මේ නර්තනාංග අපිට දැක ගන්න පුළුවන් සමල වෙනවා ඒ නිසා අපි විශාල තමිල් ජනතාව කුසුම් ජනතාව පදේනවා පෙරහැර නරඹන ඒකට මේ නර්තනාංග දැකීම තුළ ඔන්න හදවතේ ලොකු සපෝට් සහයෝගයක් දෙන්න කාරණාවක් இந்த காவடி நடுவர்கள் அனைத்து மக்களும் கலைந்த மக்களும் விருப்பமான ஒரு நடுவர் காவடி நடுவர் அதுக்காக அந்த புனித நகரத்தை எங்களுக்கு காண முடியும் ஒரு நடுவர் காவடி நடுவர் இப்பொழுது இந்த சுதாமணிந்த காவடி நடுவர்கள் மணி நடுவர்கள் ஆகிய விதமான நடுவர்கள் உங்களால் காணப்படுவோம் இந்த கலை கலாச்சாரம் பாரம்பரிய விடயங்கள் அனைத்து விழா மூலம் அறிந்து கொள்ளலாம் அவ்வாறு மண்டலமா விழாவில் வளாகத்தில் இருந்து இந்த பெருமாளா புறப்பட்டதை எங்களுக்கு நாங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒவ்வொரு வருடமும் 3 நாட்கள் இந்த பெருமாளா தொடர்ந்து நடைபெறுவதை உங்களுக்கு ஒரு குறித்த ஒரு காரணமாக அமைந்துள்ளது உண்மையாகவே இந்த பெருமாளாவில் இப்பொழுது காவடி நடுவர்கள் வழங்கிய பாடசாலை மாணவிகள் அதை போன்று உங்களுக்கு கட்டு கழிக்கலாம் கழிக்க உங்களுக்கு நாங்கள் உங்களை அனைவரும் அழைக்கின்றோம்
The person belongs to the first level. The line at the issuer, the resident goes silver. Incident provided that the carry on the pyramid, the hard-rock shaped instrument with three cups below on either side from the line to the current. Boleh harap